Muay Thai Association of Mikhalia Hinne nakaliang present jong hani kaseng uba Eson ulong wakidan hadu prangot ikna gi banila kai nakajila banilet Asian banta ka youth FMA World Championship kabanlong nadu ka khandai trek hadu ka alhui trek naila aja apual hakola Lumpur Malaysia ulong ro baka jinglot jingsap yakane ka banta ka lakka cha khalai lak tingka la yo ban beipsa lingba ka tanat ilaka jong ka sarkar jila te kendiat ngawan hang kumpul sing aku juga poru rekat bakin kina belir pesen sya kaneka Muay Thai World Championship kapan long ru hapo Kalampur Malaysia nadu khnai trik hadu arpoi trik ubade unu benai Agos usnem ko te ngaso bonong ba nakaliang jungi ngidon ni kina Indonesia benta World Championship ni cha select ni prangut tang bai wei nai kini kilong ba ngimdan ya kilo po ka wall nomor ilong tang aku kg tingidon saba kumba nyungut ki bali represent sete tigi wedon hang ni alfan bidon ni alfanzia riang iban lai yakun tai khat khat lai snam live san kg Mary Christine riang bisok sini sekaliang junga khat saw khat san snam kepada lai pokra kg napi lawan band nong spung khat san sau pusan kiji IT bantelin kharumnu khat san hakawe san puwe sinrang Everstar kiji Damisha Martin khat lai sau ku kiji bat ban sa nam kerpang war khlo khat san haka sau san kiji tikini kena nyinemi nang ni bani sibentang te gede naka nyinemi ang ni ka khandai trik bali sibentang te ke World Championship te nakaliang ka Muay Thai min hakani ngidangwan sien ban sibenta ha ka bede ba kani ka World Senior World Muay Thai Championship kurang sulong sien po Abu Dhabi te nakaliang ka Muay Thai Association of Meghalaya kalon ra ya kana mat burom ya ka ri India da ka ba ngelayo benura yu bronze medal napo ka dalam Meghalaya kamot pene bon melim ngap bele ke like under 40 apa ka under 48 years nang tabat ku blasebok habuli boleh ka under 23 years jong gi bedeki senior yang sumunang ba nakaliang jungi ngisuru ba kini kin nyungut na ngilek citairu ni kermen hiru wanura ya kanam bari kuburom bar banjok ya kathong na kamta kani ka Malaysia benta na India sya ka World Championship kembang la keren ngamne tena kaliang jungi ka association ni penpau yi sungu hamtam ya ka sport director department hamtam yu sport minister belaju yarap nakawai por sakawai por naman hakani ya World Championship ru nakaliang sport minister nakaliang sport director hila ai ni banyarap ya ka bailut baisep ka bangilai citai nadu ka bai flight bat nadu ka fees prokot jinglot kala ai nakaliang ka government tenrei hakani kesin ka bomta ngelai banbu ya ka application show sport minister bat sha kejuk por ru kum hapo ka bomta kesi nakaliang sport department kuma PI nakane yang bon sibon ki BI yang kan ke jemput penkup buram yaki kena ke bijok yaki gol biok bon males kum ka scholarship haki bobon ke disiplin teng sumnang nakaliang sport lo persyang hi bantau kala kelenti dan rei nakaliang jong ka association hadin ba ngiting ba yo ngim yo ajingrap nomor talangin si approach yang sport misal si ba yo ba ka sport Dr. Yo dan pisah dan marngidon hani kena nang ni hidai kena jungi ki beduk kikimi kipa ki basurap ki bami nang kendong kina benta tingim nut ban sim ya kares ngila sibuk tang tiket ban ristar si kawol ban siu ki visa ban siu ki dan kam kartu kat ni te kita kidai kemba sangut belalong prepare bak ini nyungut kelong ba ngin hab ban lek biang ya ka registration balada ka federation kadang pediang kemun nginang le ya kan ika registration na kum tak menjawab bersih mentah tiki arngot dibala tikinam ta kilong kini sangut dengan song oba ngapen pau ci sungu ya u MLA jang kum sni
men ha ka akun ru terik benta benai badap nai julai ngalai keren bat i ban bu ya appointment ban ya kendu siam nomor siam de siam bobun kamba labun ki ni kisnem bladap ban persyang ban bu appointment ngim sim layo yang aso limba ka jelam jong u MLA jong i jong ba Jason Molong bade MLA jong om sini tilala ban yalam ban ya kendu siam tinggal lek limba jong i bat limba ka association brokoi ban ngelek lang begini kena balik sebentar setei banyak kendu UCM bat kumju ru bat ikini ki kena ki yo ya kenika ba jongga wall mana kani dang yo bronze yo bronze medalist tinggal yo pensiondur lang bat u chief minister bat haju ko poru ngla ai ya kenika apil kala bantam namar ba kapisah ka kiu man la kasni te rewong om lele to si ong yang i don wori nyiram te ada lang tahu la ai be chu chief secretary ha be de yang kenika kot penginyo jiram jadi nang tang lai subut den ting la sa kita kajing tieng nomor bayo ngimyo bisa bayo kena jingi dikinyo ram nom yo ram ngila persyang kita ya persyang banyawa bisa banwa karam la la yo bisa ngin sa yo le sibenta ba ngin sa siu no ini bisa ya reng asun ong ai ko sai sisen ng penpau ju sungu yu sport mister boleh phone biang menin boleh kontak te ong nga ba sun le kendu no ya Dr. Vijay Kumar beri pek ni ka hak bede ba ni ka kam tengah lek menin hi ba kini kena prokot kumban rusteng nyo baji ngalek ni kendu yi tengah lek tola keli nga sipang ka thai hatu ka thai ka dei nem ko ba itu ka bala i recognition da Olympic tengah lai thu ngom ba ka thai la dei ka full recognition na po Olympic mana ka ni ka last year po Tokyo ka thai la ban pi ya ka demonstration kum koi kru bat ki memai bat kini shadow boxing te hadir nang ta ni u officer bla pek ya kini ka bla plate pokum tor bla check ba ka mai hai ka dei ni em ga bala recognition ka Olympic tu ong ka dei ba ngala i thuru i ba ong bahu ar pusau ka mai thai ngin yo tang ban le ya ka demonstration beng ba ru ar pra ka long next how ar pra ka mon kan dalong Olympic ka mon ka mai thai kamu kala yo bansim benta beling ba kini kena ujung hiburan hang ne ngai cepet iya rasa betalen bang kermen ru bang ra medal hang te balada kari India jungi ka qualified ban yo bansim benta ha ko Olympic ban wan hau araja arpo pra jadi mulai keren ya kata o yang ato la pitika ban yo medal ban ura medal kan yarap bisa dang ladang ai rap siteng longgum no tongo sar firap siteng sar ngin poi sino dan reda kajing kerpat juga om pek sana kalian association kita kena kibuduk kimi kipar kiba semjing kiba sim interest kini ru kita kena kiba mi nang kinong kendom sar na kolong subhase ba penyerap kat ka amount bodan ni wong oke melele tuan puslai ngan nyerap ipi ya kan bisa kiba chief minister la rekomen ya kan ka kot kiba ngila ai kan ni la rekomen chief minister jadi tahu ong ai ka account number ngin sayo bisa sya te hari sobon on ai ke burom yung di officer ru limba ke trace tom ju nyamar bu ong ya kan ni ke bisa ke ba ai kan dai bek na po ka plani na po plani tengi tip yo bisa ai tu su ong ta teng so mene bar ba ka ching siu ya ka fees kala de last date ke di menin tengah request ya federation bang siu no khat RPJ dan re hadien ba khat RPJ sim la yo bisa nga phone biang ya Vijay usar Vijay dan reu om le don wori ngidang le proses pun sayo bisa hadin tang kumba si teng ketai ai te gila phone na bang bagi ong ya kan ke bisa la transfer na po ka na kalian jong sarkar kalai lang te sobon ong ai ku brom ya ke sarkar ni nang ni kemut kum ka association ngin haban pelong ya ke state tournament ngidang pelong man hakane ya ke state tournament how bunai April tinggal pelong bulan April kedai kalai kesal ni pelong pon ihu dah hadin bagi kena ki qualify ki job you gold medal kamut kila qualify ban lech mentai ya kan nasional dah hadin ke ba ngamas nuan nang te napo Abu Dhabi kalau Abu Dhabi kesang arfun rio hodo South Trip Ujun marsuan nang te kamut kan rio trip pada kadon kenika ka United
Muay Thai National Championship kabadang long chen man ha kane nadu ka khan riu hadu akui tri te khina ji lai ben simantang te ngilai kumba lai phon rungut ye teng song nom bagi basha select man le cha katika tournament ngilong prangut kiban yo representative yo gold medalist ki yo gold medal kidon khasaungut ngiyo khasau tuli gold tambahan rei kini ki bom la ban le pate kalong nakadau ke jingba kimna penbiang kor kisla nakadau jong ke jinge hiya hasam te kini prangut kibalong tikana ban le teng ya select kini la di selected da ki bayo ya ka national Muay Thai Championship kemudian ki qualify pada sementara siapa ka ni ka world ka ba facilities ka bangi nakaleng government ngilai keren bu sport mister de kai ka badon kam ngidon kam ya ka infrastructure kata kemudian ngidon kam ka hall ngidon kam ka ring ngidon kam ki pucing bat ngidon kam ki kickpad ngidon kam ki elbow pad ngidon kam ki tier ki chins ki globe sebun ki blokan kita government tinggal keren nakaleng sport mister jauh omba nakaleng tengah pasun wat numpuslai nomor mentah ya ketiga indoor dan yang 10 kidang ya sna yang renovate dan renga kular ripi ba nula dep kata kacaka ngin IP nam ta Muay Thai ban ngin ai kare ta kata kalau de ka keren spesifik mulai keren tikana ba sport besar ban gong dadon kita ru ngidon kam kimat dara klem kimat kemut ngi jenjar ber training kena long kumne ki facilities ki gloves ki pad kini ki elbow ni ki gloves headgear chest guard na kam ta ki kena ki barang dei ka armature pendek chest guard ki wala dei elite pendek chest guard te ya kini ki tiar kitar kadai ke ba nga kum u founder jong me klia ngupload na ka pla jonga na malada nga eye training ki kena klem ka parts klem ka gloves klem ka nikap klem ka ni headgear lari ki kena ngan eye spring ki kila banyam sa lari ngimdon ke jingdeng kho siu ki ong ka chinga kamut ka Muay Thai be PE by sen mi le ka ngim block kho siu mi ngi block kho siu any kick any no elbow ngi deng ki elbow kini la datang ka ti kamut ki men sa kena te kita ki tiar ki banga thiet kamut wa ki kena jonga napo me kelia ngin ya rengkat dor bat ki player ki bile kai Thailand kita ki tiar ki kipat ngapelot nalde habang ale kat habale Thailand ngapersiang ban thiet ki tiar gitar na ka benta ka ka ba gym jonga ka don hapo umsaw nokra kimat ngidon kimat ka tu ne nga ai burom ya ka DSO nadu por ki pa pes ila ai nga kum galon yo ta umat ban yo man ai training kena bat hadu mentaru iwan ni we DSO ru idang yo hot ngi yo pisah na kasmenu sport besar makhen ngi mga ngong biang meneng yo jera benlek bre ya kemta ki bedai facilities nam training kena kadai ka banga kumu gran astan gran masa wangan ha promote kena bat rengkat bat kini ki coach ki wedan bat ngah ni bedai ki kru kemut ki kita hi ki ba ni persyang ban ya promote kena lari ki kena nasmit lari kena keleng-keleng ngi jubo ya kucing kam ka bastio ki kena khnang bakin yo ban ki sembang kenang bikin yo banjur segi elbows ni pat punta tata kesim jenjar ba ni hab long nongkrong ya blong nongkrong dari ong ya katang ya puyuri biar de nyelong pi nongkrong pekama namar ladang represent ya kawol lada ki kena menta represent sakatei sekawol menta lada ki yo medal kibriu ki lembuk ban pedang prom iki hanrei hakapor bangilet katang akham kentho ini no hari hakapor bangilet dan baong ban wish all the best let's so ngikran hang ni ya kepres